Haleluya. Imana ishimwe ku bw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye. Ngira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mbanje gushimira abakozi b'Imana bongeye kutugirira icyizere bakadutumira kugira ngo tuze kubana. Turabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Ngira ngo isomo bampaye ndi buvuge sinzi nigeze kubisaba ubu mbaye umuvuga butumwa wa gatatu. Ubundi abantu bize pedagogy bazi igihe umunyeshuri yumva n'igihe bamurekurira ngo atahe. Ngira ngo ubutaha sinzongera kubemerera gusubira kubwiriza ngo ndi wa gatatu. Sinzobyemera, iyo porogaramu nibayimpa sizoyemera. Mbaye mbateguje hakiri kare. Sinzongera kuba uwa gatatu, nzaba uwa mbere cyangwa mba uwa kabiri. Ninza ngasanga ndi uwa gatatu, kandi nta rwenya rurimo, nta rwenya nshizemo. Ubu ni 11:35. Ubundi gusanzwe muza mumpa umwanya mukambwira amasaha. Ngendera ku masaha, yarantwaye umutima wanjye ugendera ku masaha. Ni byiza rero nzanzi ngo ndavuga aya masaha ntaye, ariko sinzongera kuvuga gatatu. Kuko ijambo ngiye kuganira rihamanye n'umaze kuvuga. Kugira ngo mvuge nyuma y'uyu muvuga butumwa tibihuye. Uyu yari ko ajana abantu mu ijuru no mu bisubizo by'Imana. Icyanditswe ngiye gusoma kinyuranye n'ifuraha abantu bari barimo. Nono rero muri methodology iyo muza kumbaza ninjye wari kubanza narangiza nje uyu akavuga kuko yahemburaga abantu nje ngiye kubica. Ndibihuye tibihuye. Dusome Nehemiya ibice 2:17. Hanyuma turi buze gusoma kandi Hagayi gice cya mbere n'umurongo wa 4. Turaza gusoreza ingoma ya mbere 17 n'umurongo wa mbere. Wenda tugeze ku murongo kuwa 4. Muntu uri buze gusoma dufashe nihute vuba burije. Ndacamo kabisa, ndacamo kubera umwanya ngiye kuvugamo. Nehemiya ni gice cya 2 n'umurongo wa 17. Mpera ko ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi. Ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubaka inkike i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Nuko musigare ku magambo abiri, tumeze nabi kandi tutaguma kuba igitutsi. Wumvise ko bisa no kuvuga ngo utegereze ngo isezerano tibihuye. Ninjye wari kubanza kuvuga uburyo tumeze nabi, none akazaga guseruka uko. Ubundi ndavuga gute ko tumeze nabi kandi amasezerano tuyategereje ejo mu gitondo. Abantu bameze neza baryamye ku isezerano, kuraza kubabwira ngo bameze nabi ngo bataguma kuba igitutsi.
n'amajabo kabisa. Hagayi igice cya mbere murongo wa 4. mbese birakwiriye ko mwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa aho narwo uru rusengero rukaba umusaka. soma umurongo wa 7. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimwibuke ibyo mukora. soma umurongo wa 8. nimuzamuke mujye ku misozi muzane ibiti maze mwubake urusengero, nzanezezwa narwo kandi nzahimbazwa, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Abami ndacamo kabisa uko byari bipanze, nabipanguye ndacamo. Ingoma ya mbere gice cya 17 n'umurongo wa 2. Umurongo wa 2 uragera nko ku murongo wa 3 ngira ngo. Nuko Dawidi aganje mu nzu ye abwira umuhanuzi Natani ati dore njyewe mba mu nzu y'imyerezi, ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ikaba mu ihema. Nuko komeza. Natani asubiza Dawidi ati kora uko umutima wawe ushaka kose, kuko Imana iri kumwe nawe. Iryo joro ijambo ry'Imana rigera kuri Natani, iravuga iti genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti umva ko Uwiteka avuze ati ntuzanyubakire inzu yo kubamo, kuko ntabwo nigeze kuba mu nzu uhereye ku munsi nazamuriye Abisirayeli kugeza ubu, ahubwo najyaga mva mu ihema nkajya mu rindi, nava mu buturo nkajya mu bundi. Mbese ahantu hose nagendaniye n'Abisirayeli bose, hari ubwo navuganaga n'umucamanza wese w'Abisirayeli, uwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye. Ni niki cyababujije kunyubakira inzu y'imyerezi? Nukubwira umugaragu wanjye Dawidi uti Uwiteka Nyiringabo avuze atya ati nagukuye mu rugo rw'intama no mu bwungeri bwazo, nguwo umwami w'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose, nkarimbura abanzi bawe bose imbere yawe, kandi nzaguha izina rihwanye n'amazina y'abakomeye bo mu isi. Tekera gutyo kugira ngo ncungure umwanya. Ubundi hari ibintu tuvuga bikaturyohera twese tutabirimo twese. Naje kwiga nsanga tiwahura n'umuntu mu muhanda ngo uhite umuha isezerano. Aya isezerano rigira ikirizana kugira ngo umuntu agusezeranye ikintu, haba hariho ikindi cyabaye. Tiwuvunduruka mu gitanda ngo nusohoka hanze ngo uhure n'umuntu ngo yama kubwira ngo ngufite haya. Ndaza kubisobanura hano mu ijambo ry'Imana. Bambwiye ngo mvuge gato inyungu zo kubakira Imana. Tibambwiye inyungu zo kubaka amazu yacu, inyungu zo kubaka inzu y'Imana. Inyungu zo kubaka inzu yawe niyo kubamo n'abana bawe. Wenda iterambere ryaranaje, ntawe ukiraza umushitsi mu rugo asiga mujana kuri hoteli, naco ndaco bimaze. Ntabashitsi uzuraza, ntawe uraraza, turanateganya n'uzaraza, nta cumba c'amasengesho kibamwo, ntaca abashitsi kibamo. Hanyuma ugategereza ngo Imana ngo yakuvuzeho ishingiye kuki? Kuki baza bababwira mukaryoherwa mugasa n'abameze amababa. Mbaze ngaruke kuri ibi bintu bitatu. Muri Nehemiya havuze ngo isi ntimwamubona ko tumeze nabi. Niyo bakubwiye gusa ngo usa nabi, wambaye nabi, mwubipfa n'undi muntu. Igitutsi ni ikintu kibi, nta muntu ukunda gutukwa. Ntawe kuva nabaho
igitutsi uzi uncihanganira ni umuntu wageze ku musaraba w'Imana, ariko undi muntu akaguharanga akagutuka, wamubwira uti noneho twitondenje nawe. Nagize ubwoba, ngira ubwoba nza ntinya uburyo abantu baba mu nzu y'Imana ariko ntibabone ibimeze nabi, amaso yabo ntabona. Tuzi aya makuru tuvuga, hariho abantu bataha nicyo kintu Nehemiya akanguriye abantu, yarabwiye ngo tume. Kandi buriya abantu bose ndibaza babona ko bameze na ngeretse ubabwiye. Nigeze kubabwira igihe kimwe twubaka urusengero twadushiramo amakaro, umukristo umwe tumaze kurangiza aravuga ngo we ntiyari kwamenya ngo ko twadushiramo amakaro. Tugejeje hagati ngo ntiyari kwamenya ko twadushiramo amakaro, ni ukuvuga ngo ntiyari kwabona ko urusengero rusa nabi. Aya Hagari yavuze ngo nimuzamuke tuze gutema ibiti, tuzamuke tuze gutema ibiti twubake. Tiyavuga ngo tumanuke, kuzamuka nicyo kintu kigoye kiremere. Umuntu wese uzi kugenda azananirirwa ku musozi. Subire mbyegeranye mbone kuvuga icyo nshaka kuvuga. Noneho ingoma yo yavuze ngo Dawidi niwe muntu ngo yamaze kubaka inzu, arayubaka bubakishaga ibiti by'agaciro, amatafari hariho ibiti by'agaciro biremereye, ngo arubaka ngo arangize kubaka, ngo aravuga ngo ese nzakomeza mbe mu nzu imeze gutya, ngo Imana iba mu ihema. Noneho ngo avuga ikintu gikora ku mutima w'Imana, ngo amara Imana iribarisha yamituma Natani ngo ugende umubwire ko Imana yaranezerewe, ngo iruhibura ukuntu igira, yamibwira Natani ngo ugende umubwire ngo se ngo hari uwo nigeze mbwira ngo anubakire. Jewe hari umuntu abantu bose hari uwo nigeze mbwira ngo anubakire, nageze mva mu ihema ryabora bakanshira mu rindi, ariko Imana yari yaragaye ati ihema ryabora bakanjana mu rindi, ryavamo bakanjana mu rindi. Njyewe hari umuntu nigeze mbwira ngo anubakire. Noneho urumva ko byari bisa naho Natani haya yibaza ati Imana byagenze gute, ariko ikintu gikomeye yaje kuvuga, aravuga ngo ugende umubwire ngo nzamuha izina rivuye kuki, ko yatekereje kugira gute. Kanze mpagaruke gatoya, ariko mbanze mvugane namwe kuri iri jambo. Ngiye gusobanura ibintu nka bitatu utaruzi, cyangwa nimba wari ubizi reka mbyongereho. Mbabazi, iyo dutanga tuba duha Imana, dutanga mu rusengero, dufasha abashumba, tuba tugira dute? Iyo dutanga tuba duhana Imana umuntu umwe abanyeshuri beza ndahindutse gasinki barimo umuvuga butumwa yarangije, timusubire gutegereza nta muvuga butumwa uhari. Nje sindi umuvuga butumwa, ngiye gusobanura ibintu. Mwarimu esano muvuze gute? Murambura ukuboko wanye mwese ntimwize. hari igisubizo cyageze kiba cyabose ukuye cyagehe bantu batinye bakagenda bakaza kubwira umwami, bakamavugira rimwe ngo bamashika bose amavuga ngo izi nzozi ngo ntawozi sobanura, bamahakanira rimwe bose ngo ariho bapfa bapfire rimwe. Habuze igisubizo, zamura ukuboko. Ni ugiye gusubiza, haguruka. Urarwaye?
oya subiza ku gatwe kawe, subiza abangaba, subiza ku gatwe kawe. Okay. Sawa, iyo ni response yo kwandika kabandende. Nta wundi ufite igisubizo? Murebe ikibazo iyo caje, urebe ko abantu, uzi ko abantu baza bakora ibintu bimwe batazi icyo bahaye bakora. Nicyo nshaka gusobanura. Reka wewe banzu, reka wewe urayoboye. Nta wundi ufite igisubizo? Muzamubibona gute mwebwe iyo twaye dutanga nyine? Dore ko turazaga no kubakaga ku cyumweru tuzoba turi hariya, tuba twaduhande Imana twayiha ifaranga. Nawe ubonye igisubizo? Ngahe subiza twumva vuba vuba. Uri ibyo ufite n'iby'Imana mari kwisuza nyirabyo. Niko bihego, niko bimeze. Ibijanye ntabwo duha Imana amafaranga nk'uko ndakibuze. Ibihari byose ni byayo, ahubwo bitwigisha kubiba kugira ngo tubone icyo dusarura. Nicyo asarura. Iyo tutabikoze tuba turi imbuto, turi imbuto. Mwumva abantu ko bafite ibisubizo byinshi kandi biryoshe, nawe ufite ikindi, kandi ibyo byose ni très bien, ariko c'est très beau. Njyewe ku giti cyanjye uko mbifata, iyo ntanze mba numva ari ubwishingizi bw'umutungo wanjye, yego, hatagira ubwo. Amen. Haleluya. Haleluya. Ese ko ijwi ryagabanutse? Haleluya. Ngiye gusobanura ibintu bitatu. Iki ndakigeraho cyane. Ngiye kuvuga ijambo ibyo dutunze ni ibyande. Cyo ni kibazo kimwe. Ni ibyande. Ibyo dutunze ni ibyande. Ndabisobanuza Bibiliya. Timukaza muvuga gusa ku kanwa. Icya kabiri, ndaza kuvuga icyo kibazo kindi. Icyo ese iyo dutanze duhande, ninde tuba duhaye? Niba twiteguye gukora, nimara ndiruka vuba mvuga inyungu zo kubaka inzu, kandi ndabisoma vuba vuba. Mvuge nikiza kidutera gutanga, ariko reka nsubire mbaze iki kibazo. Niki kiza kidutera gutanga gukora? Tubiterwa niki? Niki kiza kidutera gutanga? Ko baba bavuga niki kiza kidutera gutanga? Ese tuzadutangira iki? Ikiza kidusukuma gutanga niki? Ha? Iki? Sobanura. Ikidutera gutanga ni urukundo, kuko ukunda uramuha. Yego. Kujya buriya iyo tudatanga ntituba dukunda Imana. Ahubwo naringize ngo bazana ry'amamverope yandi yose, siko bavuze. Baravuze ngo urukundo ruzari dute muyazane tuyadistribuwe. Si byo byiza? Muyaza arihe yashize arahari. Erega ni principe keraga nagiye mu kazi, ko nabonye yasubiyeyo kandi turi benshi kandi dukunda Imana twayatwaye. Barayatwaye, turekere gutyo. Nibyo ndi oya, abatwaye gabo simbariho. Abatwaye ndi turi kumwe nabo nta kibazo, baratwaye kandi barayafite. Abatayafite hano, abatarayatwaye batayatwaye kandi bakunda Imana, byagenze gute?
nimuyanshiriye hano ega nanze kuyitwara kubera ko nzi ku cyumweru kandi nishaka ndayitwara nari ntegamye iri jambo. Erega ibintu byinshi tubivuga ku kanwa, niyo mpamvu nza nkunda ngo nshimangira ijambo umuntu amenye icyayakora. Kenshi dukora ibintu tutazi icyo tubikorera. Yobu igice cya mbere n'umurongo wa 21, ibyo dutunze ni ibyande. Yobu igice cya mbere 21. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, aho nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Yobu aravuze ngo ndasobanura ijambo, ese ibyo dutunze ni ibyande, nta bintu tugira, ntabyo dutunze, si ibyacu. Yobu yavuze ijambo aravuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, ntacyo mfite. Ibyo ufite si ibyawe, kandi kikwemeza ko atari ibyawe. Umunsi wavuye muri uyu mubiri tuzajana niki? Kunda kubabwirira ijambo kuva nabaho, ndagira ngo naba barakuze, nta muntu barigera bavuga ibintu asize, tibibaho. Habe nubwo uyu afite ibintu byinshi tibaza bavuga ibyo yasize, baza bavuga ibyo yakoze. Kubera iki bataza bavuga ibyo yasize? Sibye, sibye. Ukananirwa gukorera Imana, ukananirwa bavuga gutanga ugasohoka, bavuga gutanga ndutange, bavuga gukora ndukore. Umunsi witavye Imana uzi ibyo baza bavuga ngo yari imfura, ngo yari inyangamugayo, ngo yakundaga abantu, ndetse uko iyo ni imirimo. Hoyetse tuvugisha ukuri, uko iyo ni imirimo, kuba imfura no kuba inyangamugayo no gukunda umugore ngo n'abana ngo yazindukaga ku kazi kare, uko iyo ni imirimo. Ingoma ya mbere 29 12 ihute. Hariho umuntu wavuze iryo jambo niryo ngiye kugusoma. 29 12 kugeza ku 14. Ubutunzi n'icyubahiro niwe biturukaho. Ubutunzi n'icyubahiro niwe biturukaho, kandi niwe utegeka byose. kandi niwe uje utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, aho kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Komeza. Nuko rero Mana yacu, turagushima dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro. Imana ishimwe. Ariko nkanjye njyewe ndinde n'abantu banje byatuma dushobora gutura, twashobora gutura tubikunze bivuye ku mutima, tubikunze dutyo rwose, tubikunze dutyo, kuko byose ari wowe bituruka, kuko byose ari we biturukaho, kandi ibyawe akaba ari byo tugize gute tuguhayeho. Iri jambo ryarahanije, ukabona umuntu karinanata ngo ndashima Imana. Kuratanga ni ibyawe se? Bagukomeye amashi wakoze mu byawe. Uzi kuragizwa inka yamara ikabyara, bwacu umuntu yaza kugusaba wamara ukayigaba, uko wanezerwa ngo wagabye inka kandi wagabye muza abandi. Kubimenya gutahura icyo kintu Mwuka Wera akagufasha niza ngaciro gakomeye. Nta munsi wo gukomera amashi ngo watanze. Kubera iki? Ntiwatanze ibyawe, watanze ku by'Imana, kandi usubiye kubitanga ariko ni iby'Imana. Subira ngo Imana ize gukubitira abashi kuyisubije, nimba utanze ibyo yaguhaye ukoze iki?
uko abantu bazanye byawe se byawe se wabikuye he? Ese ko birumvikana? Reka nsome irindi jambo rimwe. Rwandiko Pawulo yandika Abakorinto ba mbere. Bibiliya sari kitazisobanura. Ihute. Rwandiko Pawulo yandika Abakorinto ba mbere ibice 4 n'umurongo wa 7. Bakorinto ba mbere igice cya 4 n'umurongo wa 7. Bese ninde wabatandukanije n'abandi? Ese ninde wabatandukanije n'abandi? Kandi icyo mufite mutahawe ni igiki? Ese icyo ufite utahawe ni igiki? Ariko niba mwaragihawe niki gituma mwirata nk'abataragihawe? Kuki mwirata nk'abataragihawe? Akuri jambo ese muraryumvise? Niko ufite utahawe niki? Kuko ntacyo wavukanye, ibyo ufite warabihawe. Nimba warabihawe kuko ugenda nk'utarabihawe, wirata nk'utarabihawe. Usanire nasanze mu buzima bundi busanzwe ikintu umuntu yakoreye agakora kiza gisana nikiryoshe cyane. Ikintu naco wahawe ni uzuvuga ngo ni neema ya Mungu. Nasanze rero ntabyo tuzadukorera kuko Bibiliya yavuze ngo imbaraga ziva ku Mana, ubuzima bwiza biva ku Mana. Kurya kera nageze mbona abasaza bamwe undi yarakenye akavuga ngo ntazi korora, ngo ntazavura inyana neza, ngo kuriya wosanga ngo n'inyana ngo ntizazi. Ntiwumva ukakamagira ngo hariho tactique yakoze ngo bituma inka zirabyara neza ngo zirororoka. Ikinyoma. Umuntu akaba yokubwira ngo reka ngo sinshobora kubura akazi, ngo hari ahantu nigiye ngo twize neza. Wize neza se wigiye mu ijuru? Ko yize neza uwize nabi se ninde? Ntawugaburira, ntawutunze, ntawufasha, ntawuraha. None uko se numenya ngo wize neza gute? Simbaye ndya kubyo wize neza. Icyo bibwiraga nigiye mbaye mbiryaho wacu yize neza. Nawe uko twize neza twese. Oya, ibyo ufite nuko umeze suko wize neza. Oya, sema amen. Ni Imana yagufunguriye akazi, inzira icinzira iragu. Mushumba yabivuze ngo icubiba nicyo uzagira gute? Uzasarura. Ibintu bitatu biza bidutera gutanga ni bitatu. Ibintu bitatu biza bidutera gutanga bituma dutangira Imana. Nuzose ubona umuntu byaramunaniye, yananiwe n'ibi bintu bitatu, kandi hariho ibintu bitegerezwa kuba biri hamwe bigatuma umuntu agira gute? Akora. Icyambere navuze bitatu ni bine: gutanga na kwizera. Kwizera niko kuza kudufasha kugira gute? Gutanga. Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye ngo Abeli ngo atanga igitambo kiruta icya Kayini. Kwizera abantu badashobora gutanga biza bigora bikabaremerera. Muri bo ndibagira kwizera ndako kubamwo, nico kiza gituma bibagora. Abantu bagira kwizera nibo baza batanga. Ariko hambanze mpagarukeho gato. Muzi impamvu Abeli yatanze igitambo kigashimwa n'Imana? Hari ibintu bine yakoze byatumye Imana ivuga ngo erega hari ibitambo bimwe Imana itazishima.
none se Kayini ntiyatambye? Yaratambye. Kayini yaratambye, ndi yaretse gutamba. Hariho abantu bazavuga ngo yatanze ngo utundu tuboze, nta tuboze yatanze. Hari ahari haboze ahubwo. Hari ahantu hari haboze. Bibiri iravuga ngo Imana ngo yabanje inezererwa Abeli imbere Imana itaranezererwa ituro dutanga. Izibanza ikanezezwa natwe, ikanezezwa n'imitima. Mbabwire, hariho umuntu ushobora gutanga agatanga ibirenze, abantu bagakoma amashyi, abantu bakanezerwa. Imana yayireba ikabanza, Imana mbere yo kuyihiza ibanza ikareba imitima yacu. Twatanga rero ikabona kunezererwa ituro. Ndiko Biblia ivuga Mungu akamtakabali Abeli pamoja na sadaka yake. Mbere habanje iki? Imana yabanje kunezererwa nde? Abeli. Mbirangize ibona kunezererwa iki? Ituro. Twemwe gusa kuko turi abantu tuzatwirebera ibiri inyuma nyine. Umuntu akazana igituro, akazana nk'ibifaranga bingana gutya agakubita. Haleluya, Bwana sifiwe. Kandi akazi kakagenda. Imana y'ikazi banze kareba. Yigeze kubwira abanyesirayeli, irabwira ngo nzambitegereza ngo muzamunshimisha iminwa, ngo ariko imitima yanyu ngo iri kure. Ituro si ryo ry'ingenzi, habanza kuba wewe. Wewe niwe ubanza. Imana itegerezwa kubanza kukunezererwa. Abeli icyatumye Imana inezererwa ituro rye, yabitanganye iki? Kwizera. Icya kabiri, yabitanze anezerewe. Buri uzi ko ari abantu baza batura bamerewe nabi. Birya wari uvuze ngo none kandi ngo ejo kandi ngo wese kuraturasuye kandi akazizana hayivovota ryaboze. Iryo ndiririmo ninga kurya kwiryatoraguwe n'inkwari. Ngo ariko aho bavugiye yeme itu ngo reka umuntu akire ngo narure arusaku ngo turebe ko aceceka akaba yateyemo. Kandi gandubwire ngo azananirwa kuzana umupfuko w'isima. Uzaza umupfuko w'isima ndu witanze se ariko itanze ryaboze. Kuko ndi waritanganye iki? Umunezero, ibyishimo. Bibiri iravuga ngo nimba tugiye gutanga ngo dutange tugize gute? Tunezerewe. Abeli yajanaga ituro akagenda neza aseka ati haleluya, Imana yabicyubahiro. Imana ikavuga ati Abeli uri umugabo. Kayini isurira hanga. Komanga ngo bakayini barapfuye. Hapfuye Kayini. Ngo amarasiga umwuka numva. Nurya bavuze urya muvuga butumwa yavuze ngo umuntu uzubarire nani amafaranga mu mfuka. Kandi akavuga ngo twubatse urusengero rwiza kandi ntiyigeze atanga abana itafari. Rwiza ninde wakubwira ngo ukore publicité ntaco wakoze? Ubaye umunyamakuru waretse mu mufuka akavuga amakuru. Kandi ndakindi kintu nabonye ciza, iyo muri ahantu wakoze, iyo bavuze ikintu cyose uzawumva woseka. Ariko iyo bavuga ibintu barya abantu baza bahwera, utangize nk'uruhare uzuwera. Hakwemwe abantu bamwe ndi ariko muzi gushimwa uburyo ari byiza. Gushimwa nico kintu cya mbere kibaho. Nje ndagikunda kabisa gushimwa. Unone hari wo kunda ngo agawe. Bagushimirike. Bagushimire kudakora. Baguterere haleluya. Erega wese Imana. Kandi aho kera bavuze ngo amasezerano azazanwa ngiye kwavu. Imana yahaye Dawudi, ndabivuga nihuta. Ndavuga Dawudi amaze gutekereza nti Dawudi siwe wubatse. Oya, Dawudi ntigeze yubakira Imana, yarabitekereje. Ni umugambi yagambiriye. Ngo amare kugambirira. Imana imuha amasezerano 28. Amasezerano 28. Imana yahise Dawudi ubwo ngubwo kubera ko yatekereje kugira gute kubaka inzu y'Imana. Wewe Imana yaraguhaye. Imana wese uzigumi guha amasezerano gusa yo gusinzira. Kubera ibitotsi byinshi Imana ikuvugeho. Kubera ubunebwe bwinshi Imana ikuvugeho. Kubera kudasenge kuvuga
aho ninde utohaje aho ngaho yaba naje nari mbabonye ahandi Imana itanga amasezerano kubera ko umuntu asinzira sino hatangwa. Cya gatatu, Abeli yiganye Imana. Bibiliya avuga ngo mwiganye Imana nk'abana bayo. Abeli yiganye Imana, yayiganye gute? Gutanga. Mwanzilishi wa kutoa, uingomoko yo gutanga ni Imana. Imana izinezezwa iyo dutanga, tuba twigana Imana. Bibiliya avuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi byatumye igira gute? Itanga. Urukundo nirwo ruzarudutera gutanga. Cyakane yatanze ibihumura neza. Hari ituro riza rihumura. Riza rihumura rigahumurira abantu. Abantu bose ukazubona izuru ryagize. Kaya bavuta y'urya mugore. Ntiwamwibuka umugore wasutse amavuta kuri Yesu. Yamenye amavuta gutya ngo yamatamirana ahantu hose. Abantu bose baravuga kandi ayo mavuta yari amavuta yageza akorerwa wari umushahara w'umwaka wose. Uriya mugore ni ukuvuga ngo yarakoraga ku kwezi akabika ngo arangiza agura ariya mavuta y'agati kanarata yagurwaga umushahara w'umwaka wose. Niyo yamenye kuri Yesu gica Yuda arababara. Ukuzubona bayuda iyo twatanze ibihumura neza baza bababara. Abantu bose batari ko Yuda kera kaba kamugezeho hatari ko uzi ko Yuda mu mutima yavuze ko Yesu atazi kontabilite. Amavuta angana gutya yomenwa ku birenge. Abakene barahari hanyuma ngo ariko aje kuyamena ku birenge. Ariko Bibiliya yamivuga ngo sico yaragambiriye kubera ko yagiraga gatoki ko gukora mu nani mu maturo. Hariho abantu baza bakora ukagira ubwoba bijanye n'umushumba yabivuze yazanye ututuntu yerekanye buri Imana tizireba icyo watanze uko kingana izireba umutima waguteye gutanga. Reka mbisubiremo nukuvuga ngo Imana tizireba ibyo twazanye uko bingana izireba icyo watanze umutima wagitanganye. Muribuka umugore umwe watanze Yesu Kristo ngo ahagaze ku giseka hayareba baratanga baratura ngo barangize aravuga ngo ndatangaye mbonye umuntu watuye gusumba abandi. Urumva ukuragira ngo abantu batanze miliyoni nka 3 4 5 mugira ngo uwo muntu ntiyavuze ati Yesu nije agiye kuvuga kibura umuntu yari kwavuga watanze nyine izifatika. Yesu ateye ubwo yamavuga ngo abantu bose mwatanze kubigize gute? Kubisagutse. Uyu yatanze ubuzima bwe, yatanze amafaranga bari kurya yayatanze. Ningo kuvuga ngo ugenda ukura amafaranga kuri konti nta muntu twobona muri iki gihe kandi twobivuga bodukurikirana ngo abashuma babaye abajura. Bavuga ngo ko turigisha abantu nabi ko murabwira abantu ngo bagende bazana amafaranga aya ndawe twobwire kare ibindi bizabibwirwa tibizabyigishwa tiwobibwira umuntu biviriya. Sema amen. Uriya mugore nta muntu wigeze amubwira ndawe amubwiye ngo utangire yamyagenda yama yazana Yesu Kristo kuko azabona aravuga ngo wa mugore we ndeye ubwo icyo wari utegeye cy'ubuzima. Ubundi nahuye n'umuntu i Burundi umugabo umwe mpaye nigisha arambwira ngo uranibukije ngo yigeze guhura n'umuntu umwe hayabwiriza mu muhanda. Haramwe ati si kukubwiriza hano mu muhanda. Haramwe ati mbwiriza mu muhanda nanadiwe kubaka urusengero none ubwo ndarubaka reka manze mbwiriza hano mu muhanda ngo avuge ngo ryamarimo. Arambwira ati nari ndaranakizwa ariko ngo nama numva sinza akantu kamukozeho yamaje gufata credit yamagenda afata credit miliyoni 2. Icyo gihe miliyoni 2 yari amafaranga menshi. Yama yazana ngo ashikara mubwira aza kumusanga hariye bahuriye mu muhanda aramwira ati ngiyi miliyoni 2 ugenije kuba ku rusengero. Yamambwira ngo hagarara hari icyo Imana ikumbwiyeho. Imana ntizivugira ku busa ntizivugira kumugungura
ngo amasezerano ninde wakubeshe ko uyafite? Ninde? Wari wagize gute? Ese icyo gihe bakubwiye wari wagize gute? Nimba bitagaragara reka tureke ibigaragara. Hari icyo waye wibuka cyatumye Imana iguheza amasezerano? Kuracibuka niki wakoze? Waragiye ariko ngo se nyine ngo ari mu kuryama ngo Imana ngo hari icyo yamuvuzeho. Sawa? Yarambwiye uwo mugabo, arambwira ngo uwo mugabo arambwira ngo reka nkubwire. Ngo amubwira ibintu ngo batandukanye. Ngo umutima uramubwira ngo uriya mugabo ngo avuze kubera ko natanze ari amafaranga. Ibintu ambwiye ubwenge bwanje ntiburabishikira ko nobibona. Ati ndagenda. Yarambwiye ubwo yari kwambwira. Arambwira ngo hatabuze n'ikintu na kimwe. Iki kimwe mu byo yambwiye ngo nzoza ngendana n'abategetsi mvugane. Arambwira ngo nzagenda mu bihugu. Ati njyewe nari uziyo nari mvuye sinabishingiraga ngiryo gisezerano ry'Imana. Sema amen. Iyi Imana yaritanze ikaritangira ku kintu cyo kubakira inzu y'Imana. Yabwiye Dawudi iramubwira ngo ndakurahiriye. Sema amen. Ubwami ntibuzava mu rugo rwawe. None uraryamye aho ngaho uri kaboza ngo utegereje amasezerano. Reka wowe si amasezerano. Dore hazava ngaha. Dore na aha ni wazava. Si igipindi kuri ku ijambo ry'Imana. Nta gipindi kirimo. Iriya ni inzu izasigara umunsi mbandi izavuga. Itorero riharyubakwa rizasigara. Ariko ntibizasigara muri konte y'Imana ibyo wakoze. Sema haleluya. Niba bavanga uzabisarura ha wongera ubisarure mu bwami bw'Imana kuko nibyo Imana izaduhembera. Kera nimwageze muca umugani ngo iza kuragura nimba ari kuragura ngo iziragura yagize gute yanyoye. Abagabo bagabye inka kera cyane bageze bazigaba bahabasangira akavuga ngo ndakugabiye ndahazi. Kuririmba ntobishoboye, kuramya ntobishoboye, haba na haleluya izikugora no kuzamura amaboko bizabikugora. Bakubwira ngo upfukame ukabura rizekera iminota 5 itaraba. Hanyuma guterana uzuterana ku cyumweru ku akangahe ntuzuboneka. Aho hanyuma nibavuga gufasha abantu ntuzubafasha, nibavuga gusura abantu ntuzuba. Nyabuna wewe ayo masezerano yavuye. Ese ko birumvikana? Timubona ubundi Imana ihabwa icyubahiro yatanze ahantu mukakorera kino gihe Imana ikabitanga. Imana ihabwa icyubahiro ariko yemwe ntagisa n'inzu y'umuntu. Abapangayi mwese nanje ntayo ariko gupanga niko bikora kagenda konyine. Becitse no kurukima ubu ngubu gusa sinzi ndibikibaho. Kera niho twagiraga ibintu ariko abantu bagiraga umutima mwiza. Kera muzi ko umuntu yagezaga isakoshi abantu bose bakaza baza kugutira isakoshi ngo ngiye kuvuga ngo mfite urugendo none ngo naje ngo ntize ya sakoshi ni sapo ngo ntize ya sapo. Umuntu yagira ngo aragenda bakamamenya umuntu ugira costume nka zibiri kamaza akubira ngo ndaje ngo mpezi koti ngo sinogenda nta koti ariko twagiraga umutima mwiza ye. Mapepo yaraje yamaza ngo amare yamatubwira ngo no kwambarana ngo ni bibi ngo umuntu ngo yo kwanduza kandi nta wigeza arwara icyo gihe ntawe wigeza arwara. Yemwe singaba bakuze ntibari hano nta muntu wigeza arwara ngo yajanye ikoti ry'undi n'ipantaro ko
uravuga ikoti ryonyine kositimu ukamutanga ipantaro n'ikoti ariko simboni ariko byari byiza mwuka byaramo none ubu nyine kandi gusa ubu ni ububi bwonyine ko mwagiraga ngo ni amahoro mwebwe hoya umuntu kandi ukabona umuntu yazanye ishati none akayimesura hirya yeje akayizana akayimesura bwa buriya akayizana kandi ukamugenzura ukaba ufite ishati enye cyangwa eshanu wamara ugaceceka uzuja mu cumba ukazubanza ukagira gutya ngo urebe ngo umwenda wambara ngo si umperutse kuwambara ryari ariko nkuko ubuhawe ugira gute umunsi imbeba yaje ikazinjiramo yamara ikazikatakata ukuwobabara ukabazwa nuko imbeba yapunguje kugira ngo irebe uburyo usoza ufata vuba vuba ukamenya umwenda guheruka mbere ku bundi bubi busigaye mbaho ariko nibyo mvuze tibona ihana umuntu wayimuha ngo wamusuzuguye erega nabyo biragoye muri iki gihe cya none mbese ngo kuriya ngo kari yasaga susuguro ngo mpaye umwenda yambaye ngo nanje nkunze kuwambara ariko bugome bwaraba naho twebwe umuntu yageze amaneze ukaza wambara akumunezero kuvuga ngo agira umutima mwiza wazuyikubita nyine turuhu umenya ko yanigeze no kuyambara hega ibyo byarabaye ubu yona yiguha akagenda abwira abana ntabona ngo iriya sitire nije wayimukoreye kuriya kwabo ariko ese uko tuzogira dute mwuka byaramo uko tuje he ngiye gusoza urukundo dukunda Imana nirwo rudutera kugira gute gutangira Imana urukundo havuyeho kwizera urukundo nirwo ruzadutera gutangira Imana soza rero reka mvuge iki cya gatatu kuba umunyabuntu nibyo biza bidutera kugira gute gutanga aba bavyeyi barabizi iyo umunyabuntu kera umumama w'umunyabuntu n'umupapa kera kose umuntu yageze aje guca ku nzu gutya bakakubaza ngo ese mwana ngo uvuye he nko mu gatondo kare ukavuga uti naraye hari none se hari aho wafunguye utoya ca hano panzu zurye kwino hano uragenda utariye cyakora ubu nyine umuntu asigaye birya bikamugaruka n'ingaco kibicyabaye ako yemeze abantu babaye gute batagitanga ibiryoshe bagatanga ibibiyeme ubu nyine biragoye ukabona umuntu aramwengo ngwino urye gusa indye nigeze kuja kuramutsa ababyeyi urabona ko narabaye umushumba jewe sinzi ibi bintu muzamubona byo guhisha by'urugambo byeke simbigira none ndagenda nama mbivuga mu rusengero ku cumwero ndabwira nti yene ndacafite iminsi yo kubaho ariko kandi ibintu bizabihinduka naje ndi umupastori wanyu narabashumbi ibyo kuvuga ngo ndaje ngumva icayi mubireke mutaza kwiteranya hatagira umuntu uzogenda nanga ubitakayi mu nda hacu umurongo nzavuga none nobisha se ejo mureke mama angaburire nzorinde mfa hano nimba mfa bazamenye iyo navuye mwireke mwiteranye mureke kwari kugira ngo nikingire ndebe eko hakwime abantu nabo ntibakiri beza kweri kabisa ibintu byarahindutse uko nyine iryo jambo urumva nawe ryabaye kubona ageze nja kuramutsa wese akamavuga ngo ku cumweru rwaratubwe tubyihorere nuko tugume twibanire neza tuze kwiteranya impfu z'ubu nyine ntawe ukimenya zituruka utaza kumpeza kayi n'umutima mwiza hagira akaba ngo niwe wanishe ugasanga nyine bigize induru n'ibibazo beno byo nuko ndamara ibyumweru bitatu ngataha buhoro mbona ndaje ndashitse amen inyungu zo gutangira Imana soma ya magambo
amasezerano imana yahaye Dawudi kubera ko yatekereje kubakira imana. Amasezerano irya mbere yaravuze ngo nzaguha izina nk'iry'abandi bose bafite. Imana kugira ngo iduhe izina nuko tuba twatekereje kuyubakira. Nimba ushaka izina, nimba ushaka kuzamurwa mu isi, nimba ushaka kwitwa izina ry'Imana, ubaka. Icya kabiri, Abisiraheli nzabaha ahantu wabo bwite be kwimuka. Imana iravuga ngo kubera iki kintu utekereje ko nubakira inzu, nzatuza Abanyesiraheli ahantu batazongera kwimuka. Buriya Imana ishobora gutuza umuntu ahantu ntahimuke ntahave bitererewe n'iki? Nicyo yakoreye Imana. Apana gusenga gusa. Mwami Yesu Kristo ndagushimiye, haleluya. Kavuga iyi haleluya z'iminsi yose zitagira ikivamwo. Ariko mbabazi nk'umuntu akaza imbere yawe akagukubita inoti nka 30 cyangwa 40, nshobora kamvuge nka Emilio, akagukubita Emilio, warangiza undi nawe akaza akabura ati ndaguterera za haleluya 18. Uko abo bantu baje kugusura wagize ibibazo uyazanye miliyoni, sibyo? Nanje ndaje ndaguterera za haleluya 18. Uwo wokumva ninde? Ariko si za haleluya 18 se ziragira gute? Uze ku rusengero ko turubaka ngo uratera haleluya 18 zo kugira gute? Banza utanga ifaranga ubone ko zitereraho haleluya. Nibwo buryo bwiza. Ziragura amabati, ziragura isima, zirishura abafundi bangahe. Kandi mureba aho tugirira ubunebwe. Mureke nza mbabwire, nje narabigize ahantu nabaga. Uko dufite abantu bamwe babashomeri ntibaza bakora. Siko bimeze? Siko bimeze? Ntibahari. Mugatanga amafaranga y'abahede ntibagiye gukora hari. Nkuko mutekereze. Nibavuga gutanga nta faranga koko ndazo ufite by'ukuri. Tufite n'amaboko. Utanze iminsi 3 yo kuza kubaka urya muhede amafaranga bamwishura uko ntubu yishuye. Gusa ipantaro n'imikandara ngo ntiwokandagira icondo. Kandi twadushaka hasa neza aho uzakandagira hameze neza. Ega nukubanza tugahera bucondo. Nari narabirahiye. Haba na haruguru niko nzambigira. Narababwiye abantu bose badafite amafaranga baza bakora imirimo y'amaboko. Natwe tukabaha amafaranga. Hakundi uzuguma ngo wayagure gusa ngo nta faranga ufite amaboko ufite amaguru. Hari ahantu mberutse kugera nasanze abasore bakora. Uriya sinzi aka video nariko nkurikira ko mu Tanzania ahaye yigisha hejuru yo gukora. Ati abantu usanga hariho abantu bamwe gusa ngo sharabara ngo leo ngo mchana kesho ngo namkutana kanisani sharabara ngo sasa sharabara nitakula nyama mugogo ngo yitwa mugogo hata se ni nyama esirabi sosi kura amaboko muntu abantu bakavuga ngo ndamiri imirimo irahari. Ejobundi nageze muri Kenya abana basore bakaza bambwira 3 barambira ngo babwiye umuntu ubacumbikiye ufite etage baramubwira ngo dushakire umuntu wo kumesura. Arabwira ati musige 500 ni 5,000 bya hano harayabaha ngo barangize umwe ngo ase kugaruka asanga ni hwaye umesa. Sasa ko watubwiye ngo uradushakira amafaranga uradushakira umesa kubiri ko hayo umesa. Arambwira ngo nyinyi ngo nimewachunguza ngo hamujapata akili ya kufanya kazi. Arabaza ngo ese mwese ko mwagiye gukora ninde wazanye 500? Bati ntawe. Kuki mutafashe muri mwe kuri muri 3 umwe akamesura mukamuha ya 500 hanyuma wengine wanaenda kutafuta kazi. Hati sinariye ukubari mu nzu yiwe ya etage ngo ntibafura
kubasha mwe ngo ntibufura ega ifaranga ziva kure umuryamye ngo uri kuraza gusa mwami Yesu Kristo haleluya mana yo kwizerwa gomorora ingomero z'ijuru ingomero z'ijuru iziroze inanigwe kuzigomorora iwanje nje utanga izigomorora iziwawe warakunje amaboko ubundi gutanga hariya muri Matayo haravuga ngo gutanga ni ukugira gute ni ukubitsa ngo mubitsa hatagereki ingese ni nyene buri iyo umuntu ajanye amafaranga akaja gutanga ntabahaye aho Imana abahaye ashira kuri konte ye kuri gishe hari Imana iyo ugiye gusenga usaba Imana amafaranga izivuga atarahari harahari uririgurira bagukuye ku kazi tiwageze utanga abantu urufaranga none uragiye kwa mushumba ngo nagusengere njewe mbanza kureba wageze ukora gute kareba ta maturo ta cacumi genda uje gusaba uwo wahora guha je wirukana umutwe wari warananiwe baragusabira ngo ave mu kuzimu kuri kwijambo ry'Imana narabibonye iyo umuntu atanze ugatanga ejo iyo ugiye gusaba Imana iyo ugiye kubwira Imana kuri kwijambo ry'Imana Imana iragusubiza kandi uba ufite ga confidence ndagutinya kuba kuriho Imana yabwiye Dawidi aramubwira ngo abanyarugomo ntibazongera kukubura busa abanyarugomo ntibazongera kugira gute kukubura busa Imana idufitiye amasezerano mu gihe twemeye kugira gute kubakira Imana timubona ko tumeze nabi humuka urebe ibikenewe humuka ureke tureke guhinuka igitutsi buriya rero hari amabanga mutabamuzi kuba hano timuzamumenya ibi timuzamumenya ibiba bimeze timuzamumenya n'amafaranga wo kubwira amafaranga yishurwa hano wo humirwa wo kwibaza utese ayo mafaranga azatangwa reka kubw'Imana yatwibutse tureke kugumya kubigitutsi gupanga si byiza nubwo dupanze ni nk'igitutsi hako wari wabona umuntu aguhagaze hejuru haya ngo yazane ese wakwihanganyije nihanganike wararaga hanze se munzu wararaga kandi uko ni igitanda cyawe wararagaho zana iwabandi ni wabandi niba dushaka ko Imana igira icyo twaturaho Imana idusaba kugira gute gutanga nimba dushaka kwitwa izina no kuzamurwa nuko tugira gute dutanga Imana ibafashe Imana iguhumure Imana ikumvise kuruta uko mvuze Imana ibaheze umugisha amen Yeme ndabizi ko bwije mureke dusozanye